Twongeye turabashuhuje mwaramutse neza wa gatandatu mwiza niba utarakanda subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru yihuse, amakuru meza, amakuru aryoshye, amakuru afite akamaro. Ubu noneho tugiye kubabwira ikintu gikomeye Rwanda Revenue yatangaje kuri Cotex. Ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority cyaburiye abacuruzi kibasaba guhagarika kwishyuza imisoro ku bikoresho by'isuku by'abagore n'abakobwa bizwi nka Cotex n'ibindi bituma igiciro cyabyo gitumbagira. Ibi Rwanda Revenue yabitangaje mu gihe abagore n'abakobwa bakomeje kwinubira igiciro gihanitse cy'ibi bikoresho muri ibi bihe by'icyorezo cya COVID-19. Mu itangazo yashyize ahagaragara, Rwanda Revenue yongeye kwihaniza abacuruzi bari kuba intandaro y'itumbagiro ry'ibiciro binyuze mu kwishyuza imisoro, kandi ibi bikoresho byarasonewe mu rwego rwo kwirinda ko byahenda. Iryo tangazo riragira riti ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro kimaze kubona ko hari abacuruzi bagira umusoro ku nyongeragaciro ku bikoresho by'isuku by'abagore n'abakobwa bizwi nka Cotex, bigatuma bihenda kandi waravanyweho kugira ngo bihenduke. Rwanda Revenue yongeye kwibutsa abacuruzi bose ko ibyo bicuruzwa bisonewe umusoro ku nyongeragaciro, bityo uca uwo musoro ategetswe kutazongera kuwuca kugira ngo amategeko yubahirizwe. Ibi rero ni ibintu bishimishije cyane kuko abari abategarugori n'abakobwa bagiye kujya noneho bagura ibi bikoresho ku buryo buhendutse. Hari abajyaga bagerageza ngo kwifashisha ubundi buryo muganga avuga ko ari uburyo budafite isuku. Rwose abacuruzi bahanika ibiciro bifashisha kongera imisoro kuri ibi bikoresho babicikeho, maze abari n'abategarugori n'abakobwa babone ibikoresho ku buryo buhendutse, nabo bishimire kuba mu buzima aho batekerezwaho n'igihugu binyuze mu kigo cy'imisoro n'amahoro.